UMLA ke mau kerwat ubah renik ton lingdot tong karu badiru advisor ketenat social welfare jong sarkar jela haka khatlai tarik unai wing arja arpulai ulapli ya ke ying sa basa jong ki kentai lani ka girls hostel ha mau kerwat haringkat ke jinga don lang u deputy commissioner jong southwest Khasi district ubah ti lingwa ka director jong ketenat social welfare ka kong CD lingwa ki he officer rapo ka district lambat ki menteri snong lambat ki wei yakane ying sa basa jong gi kentai lani ka girls hostel late ka jinglot ka bolong arkulur lingba ka project hapok article arts pa nyopsan yue jong kariti sensyar kari India bala IT hakatana DRDA jong district pantai bat pendap nakaliang juga tenat DRDA lingba deputy commissioner kumu chairman kal IT biang yakani ka yeng syakatanat social welfare hadin bala pendap ya ka jingtrai banakaliang juga tenat social welfare pat syan kan sa IT kelai kani ka yeng syaka balang presbyterian mau kurwat ka bala IA ya ka jaka bantai bukan penyat ya kani ka girls hostel. Wish all the best ya ki committee kepada peniat ya kini bagi community bagi kajing internet kini kajing hadur jok kini building kan ya isa kumne hoi itip hakabatin sabun kijing dunai ko kinangla wadla kala ibhadur kumne ndai kumbalaong idisi le sedang bon ke ki bici jinur kam kum ki furnitures but ki wei ki jinur kam hakaban penbit penbiang kini building hadin unda larung hapo bat ndan sedang hakabatin berkat ban sedang ya kaneka hostel pinsalap bon kita ke jinuna dengan dia persang mendetrelan hakabatin persang pendap ya kita ke jinuna baro ki parolok para jor jo kaneka dong kathai me kirurang bat ni sokumen bali i ke jinuna phi hang ne bat ngakwa ban pha kaneka message lang ba jong phi bagi dor kam ka support jong phi ki trais nang nang ne kirurang ba nang ne ki volunteers ya ka penyerap lam don kanu ko por hakabaka don kanu ko jinge hakabaka ne ka hostel ka don kam gidon kam ka support jong phi ki rurang ba haka imlang kasalang ni kmelanti ba kum kini ki jat kam kini ki social services ya ke bana kaleng sarkar kan yo ban ay ka dengan street jong ni kanong kot tangkat ne ringin na yo ni kmelanti bana ka pos ka por ngi i ya ki kam ba bhana kaleng sarkar hakabaka yo ban ay ka ne ka dong ka than jong ni kalong badai kalong ko pasisya ko malperkamau i madam director baka distrik jongi kan thup ka sab ya ka west kasihil ka southwest kasihil ngidang saden ki babon kilian hakabaran itu ingi kum ki distrik ki barang saden but ki community pada kata ka recognition hakabaka sarkar kan yo bad itu ingi kum barang saden ngin yo ka special attention ya ka attention ka khamba ya kan ka dong ka thain ki jongi